Izango dizuet gauza bat, ia zer imaginatzen duzuen. Vale. Afrika! Oso piztiak. Beltzak. Beste kulturak. Eta zuk? Hurrengo porretan horrea joango gea! Bai! Askatu dut! Eskatu dut, aita! Kontua handiz prestatu genuen dena. Baina lehenbiziko ezustekoa hegazkinaren leihatilatik iritsi da. Guri ezer esan gabe, Iberiak erabaki du bizikletak egun bat beranduago bidaliko dituela. Dakarrera iristia eta hurrengo gunean Zigintxorrerako ferria hartzia zan gure asmoa. Bizikletari gabe, ferriaren erreserba galduko dugu. 4 egun geldituko gara Dakar eta inguruak ezagutzen. Imanaren kanta toki guztietan entzuten da. Eta beste kanta batzuk. Ume hauek talibeak dira. Eskola koranikoetako umezurtzak. Egun osoa kalean eskatzen igarotzen dute. Lako arroza ikusteko taxi bat hartu dugu, baina taxista desbideratu da merkatu batera joateko. Tout le monde peut venir ramasser du sel. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. C'est public. C'est public. Maintenant, 1 litre d'eau, c'est 380 grammes de sel. 1 litre d'eau De l'eau. de l'eau. 380 grammes de sel. 380. 80 grammes de sel. Hortze, litro batean 340 gramu gatza dagoela. Man noonu keroog Grand Ndiaye ba ma ko fekk fële ma ne ko daal di mu génnee dama ko ne man moom ku lu ma wax ni dinaa def nangam boo ñëwee dinaa ko def incha allah rabbi. Eta hau da itxasoa, joan behar gara hemendik. Nondi lur, Maitia? Hemendik. Dana zuzen, ez? Dena zuzen, bai. Bale, esan ba, nondik dena. Eta basamortutik Gorera, esklabuen irlara. Durante 4 siglos, 20 millones de africanos dejaban África para ser esclavos a América y 6 millones murieron de maltrato. Los 60 pueden contener de 15 a 20 hombres. Hemen. Llegan aquí, pueden solo ir una vez al día para ir fuera, para ir a comer o ir al baño una vez al día solo.
muchos dientes? Sí, creo que eran los niños que... Como los caballos. Sí, como los caballos, sí. Y eran los niños que tienen de 7 años hasta 12 años, pero no pueden conocer los años que miran los dientes para vender a un niño. Y eran aquí como botes de sardinas, en ese celda, 30 aquí, y muchos niños. Un poco de safrán, los tomates son aquí, un poco de pipé. Sí. Tomate pixka, piperra, Sí. También el pimiente. Todos los ingredientes, ¿eh? Familia eta lagunei idazten diogu. Engorrilara hurbiltzen gara. Baina itzultzeko jende gehiegi goaz txalupan. Ondartzetan beti futbolan aritzen dira, eta Senegaleko burrukalariak entrenatzen. Azkenean, Zigintxorrerako ferria hartzera goaz. Kairaino bizikletaz umeekin iristea ez da xamurra. Gure bizikletak barkuan gauean sartu dituzte, eta bagoaz! 28, oi ez, 32. 8 bider bost. 40. 8 bider 6. Itxaso zakarra dago eta mareatzen ari gara. Goizean, zerbait arraro ikusten dugu. Hegoaldera goaz eta eguzkia mendebaldean dago. Arrantzale batzuk hurbildu dira. Bestalera joateko esaten digute. Orain ulertzen dugu, barkua bueltak ematen ari da. Ezin da kaira sartu. Itxasoren egoeragatik Dakarrera itzultzea erabaki dute. Pertsona asko otoitz egiten ari dira. Agian, duela urte batzuk bidaia honetan gertatu zena gogoratzen dute. Ia 2000 pertsona hil ziren. Dakarretik ahal bezain laster ateratzen gara. Donostia hostalean,
lasaitasuna aurkitu dugu. Bidean ume asko agurtzen ditugu. Eta bertako alturak ikusten ditugu. Man sama yaay moom laay woy tey mama ay 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 original kon yow mi maane déglul fee Taxi Blues dans la partie c'est pour toutes les mamans Angumeekin jolasten gara. Eta lagunak egiten ditugu. Hey, yaay laay woy yaay laay woy may ko sama baay ak sama rakku yaay boy ak sama maam sama jaamu maam sama yaay laay woy yaay laay woy woy may ko sama baay ay sama rakku yaay boy ak sama maam sama Bidea batzuetan ezen erresa. ni nga yàggee sonu ci kër gi yaay Eta beti norbait laguntzeko prest. Yàlla moo ñu boole gërëm ci yow kon sukuram nit ki lépp li ngay def war naa am gërëmu yaayam Joalfadio herrira iritsi gea. Kristauak, musulmanak eta animistak pakian elkar bizi dira. nanga jéema am lii di gërëm gërëmu yaay gërëmu yàlla gën ci gërëm bu mën a am yàlla yaram na doomu Adama nga yaram na doomu yaay laay boy may ko sama baay boy sama rakku yaay boy ak sama maam man sama doomu maam sama yaay laay woy Hemen Joalfadiure. Joalfadio herrian, Bai. Eta zer ikusi dugu hemen? Maskorren irla bat. Eta nolakoa esan ba? Maskorrez beteta ez daukan ez da harri bat. Harririk ez. Lurraren sakonera 8 metrokoa zen maskorrez beteta. Dana maskorrak eta maskorrak. Hilerria eta guzti baita ere. Eta bihar zingo dugu eki? Ba, dangan herrira joango gara, eta biderdian, obab handi batean geldituko gara, eta esaten dute, barruan sartu daitekela eta guzti atetik. Esaten du hemen lurperatzen zituzela griotzak. Le grio. C'est les cocottes de chauves-souris. Les chauves-souris, les oiseaux. Les oiseaux. Les chauves-souris. Ouais. Ils vont plus dessus. C'est vrai, Picha. La tête en même temps. La tête. Ok. Mais je ne suis pas sénégalais. C'est ok. Je suis
Comme les baobabs, très dur. Baobab, zuaitzaren frutua oso da. Scubida, Kochiak. Salam alaikum. Ça va bien? Ça va bien? Yes. We cycled Cape Town to Dar es Salaam. Yeah. Now we do Dakar to Amsterdam. The first Senegal. You are more free than us. Yeah, I gotta go. Okay. See you later. See you later. Bertako ohiturari jarraituz, ezagutzen ez dugun gizon hau, gure bazkaria jatera eseri da. Ibaitik gora goaz txalupa honetan! Baina ur pila bat sartzen da barnian. Lord Jesus, everybody's dying. Be with us all day, every day. Let's pray. Mingi bayaki epai na Yesu. Mingi bayaki epai na Yesu. Koluka lobiko epai azambe malamu. Koluka lobiko epai azambe malamu. Yesu alobi na bango, ngai nazali nzela lobiko, ngai nazali nzela lobiko, ngai nazali nzela bomoi. Oyo akolanda ngai. Eta gauero, bainito! Komela makila na ngai, ona be. Bazpare, eltxoekin kontu zibiltzen zaiatzen gara. Eta beste animalia batzuekin. Bamingi bayaki epai ankolo kolukalo. Zorionez, botikina ez dugu ikutu behar. Baina bertako erremedioen laguntza bai. Zambe alobaki na bango. Ngai nazali nzela ya bomoi. Oyo akolanda ngai. Ibai inguruko bazterrak ezagutzera goaz. Paisaiak eta mangladiak ederrak dira. Brothers and sisters, let's pray. Let's pray, my brothers and my sisters. Lord need us. Yo, let's pray to make life better for a better place. Listen up, Lord Jesus, everybody's dying. We do fast all day, every day. Iluntzean, txori guztiak datoz, gaua pasatera. Motoa kobelela na esombe, tobongisa nzela ya mokonzi Yesu. Mokonzi malamu.
Gambiara iritsita, dirua aldatu behar dugu. You understand? 100. 100 not 100. Count. Senegaleko mugan ez bezala, Gambiako polizia hau guztiz zintzoa da. He likes animals. Okay. We think that Gambia is a good place to see animals. Yes, we have. Banjulera joateko barku hartuko dugu. Batzuk txalupaz nahiago dute. Banjulen denak pixkat ordenatuagoa dirudi. Kostaldetik goaz eta arrantzaleen lana ikustea oso interesgarria da. Eta kaleko giroak kutsatzen gaitu. Europako emakume zaharrak hango mutil gazteekin ikustea ohikoa da. Bertakoekin harremana atsegina da, baino turisten atzian ibiltzen direnak nahiko astunak izaten dira. Turista batzuen jarrerarekin lotsatzen gara. Gure eragin txarragatik ume askok eskatzeko ohitura hartu dute. Eta eskoletako ahalegina zapuzten dugu. Animaliekin harreman berezia izan genuen.
Baina aberasgarriena, bertakoen eguneroko bizitza ezagutzea. Make us go to school, Babylon education to make us the fool, making it seem like glue. Dreaming of the sky, stars and moon, while our true roots trying to rise in the hood, trying to rise in the nyumbani. Afrika kusini, Afrika binguni, Afrika siku hizi, Afrika ni sisi. Hey. Yalo, Afrika, yalo. Ligolenyo, mpamba na ipinde mojupa. Manga tatu nuko mpembe wadembe. Oluvalo, no miti guru wakaro. Manga tatu nuko mpembe wadembe. Ligolenyo, mpamba na ipinde mojupa. Manga tatu nuko mpembe wadembe. Yalo, Afrika, yalo. Ligole yo, mpamba na ipinde mojupa.
Afrika simama, Afrika imara bila siasa. Sasa basi tukatike kiculture, mabibi na mabwana, watoto na wazee,